Ngaday usuri tambang akop na kasmi ilang bro. Ngaday UPJP tambahan na yung ato na kakwa. Ngaday ulotos adolot tambahan na yung kakwa. Kitok ingin. Dengung ta. Nga banapi ngide bantip hangno don usuri. Mga banapi ngide bantip hangno gidam ki parti ki basin kabu yengi. Mga banapi ngide manlong ki Briew basta. Magdapat ipi kalog kani nga ngabu ka jingkuli. Kung noon ang nagkasam niya ka LPP, kung noon niya ka LPP ba't ka UDP, nanay niya ka NPP na mabat si Amit kinuhikaya surah kabomlak ba mo. Nanay kasam niya ka UDP, kabag-kabung ka suntur samsnam, klam ka na niya habang ka sokar, kalalik ng bor, yang kecelaga yung iba to. Kecelaga yung ikan sejak, naman gidon ginong di. Iba postun nila di, yang diarpo-arpo di sinong kablok to. Sa sisir na kerendang nang ni, kumurong yalom, ko ba postun dan song, kilati ya kari gajong ini. Kine Nguid ki MLA ke Kongres kentup Dr. Celestin Lengdo na Umsning Constituency lembat Nguid ki MLA syak suspend Rusnem ketau ba Charles Marngar MLA na Mauhati Constituency baru ba Gabriel Waklang MLA na Nongstoin Constituency kila penyesok pura syak National People Party NPP mendagajan mit ke khat khandai trik nailar ke balong ha office temai ke NPP